Abafowethu abanye sinabo endimeni banenzondo hhayi ukuthi mhlampe kwesinye isikhathi inzondo ebhekeke kumina, inzondo eshaya impumelelo yami ukuthi kanjani umuntu ophumelelayo kunabanye abantu vele akulula ukuthi abanye abantu bemthande. Mina-ke la emculweni nginyama nambala. Ukuzama kwami kwakho ubumbano ngithi bafowethu sisondalaneni sibe ndawonye. Abaningi lokho abakuthandi ngoba kuzobonakala uKhuzani enabaculi. Akumele uKhuzani abonakale enabanye abaculi. Akumele uKhuzani abonakale njengomuntu okhanda ubumbano. Kumele uKhuzani abe yedwa, aphile yedwa lapha. Kumele uKhuzani azonde yibo bonke abantu. Angizile nami la kuzo-entertainer isinto. Sikukhumbula konke lokho Khuzani, wonke lamagama washoyo siyawakhumbula. Wonke lama-live ewawuwenza ukhathazekile nawe ungazi ukuthi kahle kahle kwenzakalani. Kumele uyikhulumele ngoba uma ungenamkhulumeli bonke abantu iqiniso kugcina bey'tshela ilona lelikhulunywa ngayo. Kunabalandeli bakho abakuthanda kakhulu, abasazondwayo namanje, ababuzwa ukuthi ninani empilweni, why nikhulumela umfaro komunye umuzi, hey niyathanda ukuba abafazi. Abalandeli abasathukwa namanje, abasabizwa ngey'nhlamba, abalandeli ababelwela ubulungiswa bakho ngoba bebona ukuthi into eyenzakala kuwe ayikho yinhle, iyanyanyisa. Siyezwa nje abantu sebeyikhuluma into sebeyibrasha uma sekuvela iy'ndaba ey'khishwa uSimomoza bekhulume kancane ukuthi hhayi kwangelutho. Cha, kwangelutho kanjani? Sasibona futhi into elusa kakhulu umbono wokuthi ena lento ivele ngoKhuzani, why kumele ivele ngayo, why kumele asibize sizohlanganiswa wuye. Lokho kubanyanyisa, lokho kubacasula ngoba bafundiswa inzondo abanayo ngoKhuzani ineminyaka. Kungenzeka umuntu esacula nomunye umculi maybe esayigida ngoma lapha emzonda kuseselapha, angeke wazi. Useyambona umuntu useseduze kwakhe usecula naye noma sebephefoma bonke, kodwa leya nto ayiphelile leya nzondo ukuthi ena wena waphambana iqhawe lami eluwubani. Zonke lezi zinto lezi sasiy'bona zikhulunywa lapha each and every day, kwenziwa amahlaya. Omunye engazathi engannyanya itixa, bekhulume yonke into athi umuntu uyakunyanya Khuzani kodwa umuntu akakwazi, akazange abone ndawo, akacula akayilutho. Konke lokho siyakwazi, siyazi vele ukuthi laphayana-ke lento yamaskandi FC i-expose izinto abantu ade bey'tshela iy'fihliwe, abantu bango-perfect, abantu ade bey'tshela bangcono emphakathini, kanti siyababona ukuthi nenhliziyo ezimbi. Cha, ngifuna ukuqamba amanga, amaciko amaningi anenhliziyo ezimbi nje wakudala, kodwa nje it's unfortunate ukuthi kuze kuvele ngale ndlela okuvele ngayo. Kubi nje ukuthi kuvela ngalolu hlobo, kodwa lokho ngeke sizikubalekele ngoba into eyenzakalayo yinto esazoqhubeka futhi yenzeke. Abalifuni ubumbano, abafuni uma livela ngawe, abafuni futhi nabo ukuthatha initiative benze izinto, kodwa lo oqalayo uye abamlwisayo. So kuningi okwenzakalile sazokuveza khona la kwi-channel Indofastotho TV. Sazokhuluma lolu daba lolu silokhu abantu sibabeka nje emqondweni usuku nosuku ukuthi ena kwenzakaleni before, why lokhu sikhuluma lento, why lokhu siyiphindaphinda. Sizoqhubeka sikuvezeke lokhu, angeke futhi-ke lokhu siyale sinanasa, solibeka nje uba linjalo iqiniso. Noma kuthiwa abantu abathize abalifuni, liyabacika, liyabacasula, akusikhona kwethu lokho. Kade leli thuba lingaveli, abantu bekhuluma benganakwa, kuthalaliswa nje, kumbambathwa nje, lokhu kuyiwa le kuthiwa hhayi, manje sekuyavela. Wena ubuzothi u-perfect, ungcwele, uma sekuvela izinto ngawe, kumele ukwamukele lokho ukuthi cha, ubuhlaza bami, ukungcola kwami sekuyavela. Shathola into bayakuthanda abantu, shathola ukuthi bay'misele ngokuthi beku-support, kodwa ukungcola kwakho namanyalo ohlala wenza endimeni aseyavela. Ngiqhuba yona lento ukuthi nisonde abantu nibazondele ukuthi ena benza izinto zivela ngapho ngoba nakho ngabathandi. Abangani benu bayabathandi la benizwana nabo, labo abangani benu abangenzi lutho, abangawusizi ngalutho umaskandi bethu abahleli bemicimbi. So injalo nje indaba, so amavidiyo anje asazovela kakhulu. Nisakahle ngenza ukuthi sisodibana kuzayo.